Усҟан Германиатәи афашистцәа асовет еидгыла иақәлеит еибашьрала. Убри амш инаркны иҳаԥхьаӡозар ԥсинҩажәа шықәса ҵуеит. Ари аҭоурыхтә хҭыс инамаданы Аԥсны иҟоу Урыстәылатәи ацҳаражәҳәарҭаҿы еиҿкаан аибашьра аҭоурых атәы узырбоз афотоҭыхымҭақәа рцәыргақәҵа. Аибашьра ианалага Аԥсадгьыл ахьчара Аԥснынтәи ицаз рхыԥхьаӡараҿ имаҷыҩӡамызт аԥсуаа. Аибашьра ианалагаз шраҳаз са сахааным, аха изларҳәо исаҳахьоу ала даара иуадаҩны ирыдыркылеит ари ажәабжь ҳәара аҭахума, изҭахыда аибашьра хлымӡаах аҳара. Иалахәын ари аибашьра сара сыжәлантәқәа урҭ рҟны рхыԥхьаӡараҿы иҟан аҳәсақәагьы ҩыџьа, Минора Беиаԥҳа, Лиоля Беиаԥҳа. Ахацәа абыржәы рыԥшаара сашьҭоуп. Ӡәырҩгьы шьақәсыргылахьеит ҳара ҳапрограмма иадҳәалоу сыжәлантәқәа аҵыхәтәаны иаансыжьит уажәоуп санрышьҭалаз. Ҳаԥсны иалсны ицеит ишаҳдыру еиԥш официалла ҩ-жәохә нызқьҩыки бжаки иҭахеит ҩыбжь нызқьи бжаки. Ари аҭоурых ҳара иҳахьчарҵаз даара ихьанҭоу аидара ҳаҵоуп. Иаҳмыхьчар иахьа ҳхәыҷқәа ирыдҳамгалар, ҳара иаҳхаҳгаз аибашьра инадҳәаланы абарҭ зегьы еидкыланы аҭоурых иаҳмырбар, уашьҭан аҭоурых иазнымхар алшоит. Аԥсны иҟоу Урыстәылатәи ацҳаражәҳәарҭа ахаҭарнак Максим Литвинов иҳәеит зқьиҩшәи ҩынҩажәи акы шықәса уаанӡатәи уи ашьҭахьтәи аамҭақәа рыла ишеиҩшахаз атәы. Сегодня мои коллеги из Российского центра науки и культуры и из Музея боевой славы расскажут вам о одной из самых трагических событий в истории наших двух стран, о 22 июня 1941 года. Это дата, которая разделила всю жизнь наших предков на до и после. До этого был мир, после этого была смерть и разрушение, принесенные оккупантом. Германиатәи афашистцәа асовет еидгыла ианақәлоз ашарԥаз ҳашколқәа роушьҭымҭацәа рҽеидкылон, ашьыжьтәи ашәаԥшь иаԥылон, аха агәырӷьаратә лабжышқәа рхаҭыԥан рӡамҩа иқәлаз агәырҩатә лаӷырӡоуп. Афашист еибашьцәа Кавказтәи ашьхақәа ирхыҵны Аԥсны иақәлеит ҩажәа шықәса нанҳәамза жәиԥшь рҽны. Аҭоурых адаҟьақәа урныԥшылозар, ақырҭуа фашистцәагьы Аԥсны иақәлеит зқьиҩшәи ԥшьынҩажәаҩа шықәса нанҳәамза жәиԥшь рҽны. Аха мбыҵахалаҩцәа Аԥсны рацәак инымхеит. Аџьынџьтәылатәи аибашьра ду иалагеит иԥшьынҩажәа шықәса аҵра азгәаҭаразы Урыстәылатәи ацҳаражәҳәарҭа ашҟа имҩахыҵыз аҵаҩцәа аибашьра иазкыз ажәеинраалақәа ирыԥхьеит. Уҳажәлеит аҟәаамҭала, гәыблыла ҳауԥырҵуеит уажәшьҭан, иудыруеит, иҳаԥхьаз хәҭа-хәҭала, ақәԥарахь ҳцахуеит еиҭа. Аибашьраҿы ашьа ҟаҭәароуп, афронт ахь аҩызцәа шәласы, ҳаԥсадгьыл азыҳәа ҳақәԥароуп, ҳаԥсадгьыл азҳаигӡом ҳаԥсы. Анаҩс идырбан аибашьра ишалагаз атәы узырбо адокументалтә фильм. Ашәахьа ахәылбыҽха Аҟәа идырма асолдаҭ ибаҟамҵан еиҿкаахоит агәаларшәагатә шәашьқәа захьӡу акциа. Даурин Аԥшьбалықь Сагәхаа, аԥсуа телехәаԥшра.